Now, let me tell you something. Even if I did not have this vision, I wouldn't have voted for NPP in this election. I said, if God have not shown the vision, this election, I wouldn't vote for NPP. Yeah, I voted 2016, I voted for them. 20, I said I will vote for them again. What's their problem? This guy, I gave him money to travel to Takoradi to go and vote for MPP. Twice. I said, you vote, then take money and go and vote. Why wouldn't I vote? Because one of my issue is with the city. One of my issue is with the cathedral. Yes. I had an issue with it even before all of this. Ghana this year, I too much GHS, so Mr. Safei, and I want me a bone punim for subscribe and like your say video no at the amami. Prophet Bernard El Bernard, I video be abeto abonting, sorry them go. Ama a nadia Ghana, I buja, palm and crowphobic can say. Naturally, say so for na ban a yatin kamu, a prediction, and I dry donipa, and a maya faso shall come, and na a diamiaka. Direct na ye faso aka and some way ama ebinum can send be bread the faso for bounce and say Prophet Bernard El Bernard no nsem a wo kan say enya yi kire nyame yi kire no krampo a enkanya de afi wo be fa aye atade ase dware akọ polling station so akoto aba e de ama MPP enu ti say nei bibia akosi na akodi ewura John Mahama nsem di ene na hallelujah. Glory be to God. So I same way no beka ye. Na Ghana for ho adwiri wo mo pa. Otrofo na se ne dance ni e wa brochi memu. Yentie prophet Emra. Now, let me tell you something. Even if I did not have this vision, I wouldn't have voted for NPP in this election. I said, if God have not shown the vision, this election, I wouldn't vote for NPP. Yeah, I voted 2016, I voted for them. 20, I said I will vote for them again. What's their problem? This guy, I gave him money to travel to Takoradi to go and vote for MPP. Twice. I said, you vote, then take money and go and vote. Why wouldn't I vote? Because one of my issue is with the city. One of my issue is with the cathedral. Yes. I had an issue with it even before all of this came. I have two issues. My first issue is that why must they break all of that to build God a church? Now, if one man says, when I win power, I'll become, how must that become Ghana's vision? So these two things, the rest is up to me. These two issues. I voted for Akufo-Addo because number one, of the vision God showed me. Number two, because of free SHS. Now, free SHS has already been done. So I'm okay. This time, I said God has shown me a vision. And even if God did not show me the vision, I won't vote for MPP. If you don't like it, go and vote your own. Is your vote my vote? Is my vote your vote? Everybody vote your vote. Tell them, me preach here. If they joke, I will extend 30 days of strange prophecies. And I will end on the seat. You see, I'm showing you the nature of a prophet. Yeah. Prophecies provoke change. Yeah. There's a change coming in this nation. And it will happen for every eye to see. And every ear to hear. The National Democratic Congress will sing even on the night of December 7th. They will sing on the night because things will be clear to them. As a prophecies provoke change. By the 8th, it will be clear to Ghanaians.
that change has come, not interchange. Are we saying the interchanges are not good? They are good. As I was on the flower pot one, I said, thank you, His Excellency Nana Akufo-Addo, because now from somewhere when I'm coming, 5 minutes, I'm at home. I said, good, you have done well. But when there is change, we appreciate the interchange. But still, there will be change. My God. My God. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Arishia na chese nsam no ne akwati e de aba ne ye bedom wasuko ne atwene sre ne abasa ne wi apopomasi bre e de ama no Prophet Dr. Abednego number no ene da screen so ne mesrew se wo be frɛ no na de ekoso bia no watimi aboa na ne ma aye kama de ama kame ho na ye ma me guest yakwa aba ne mfa nkomo no ehye so odo me mo akwa aba de matu magye so Ohima me Joseph na brabo mutisem na me adum boko bibie mu afie mu ye so every ni wie ye bibia ye kama oh we ka say adum ahweye any experience ya ka bu miensa enti bibia ye kama ye hye bra ye ba beto abey nkom so ne de meka ne se bokiti ma ene ye de ba beto mu na ye hwe se de e kona wo mo hye ya amam ni nyina ne obi ya exist on the point san so kire se onye mfom so okay na Prophet Bernard preaching na wode ba ya Ghana fo buafu no wo mo kire mu a o se eye abatoi senka nyame amfa abanwa na amma yewura ma amakran kanya de obekwa akoto aba no ama MPP so as MPP fo edi ni hamo de edi ka ye sidi no e na afi so cathedral na ama so no na ama se cathedral ne be ye Ghana fo ade so so enka tete wo se wo ankasa wani so ade hu na wo ye okay enti sa asem ya ma Ghana fo e bi kan sempa e de na obeka fa yo Ohima me dase na me fa kwan we so nchia watifo ne wahwefo na me na wo so ase wakwenye ya wodi ama me Ohima abaya yetu yi de bia me kase abawe ya to aba so aba na saa 2024 abai ama yehu Ghana sofo omusuban asofo no wo mo wo kwan so mo ye campaign sofo wo kwan so wo kire wadwene because ye po sofo to aba sofo kodwem koto ade sofo mako school sofo yerefo car sofo to petrol enu ntini yetimamu ni ti oman ni mu a wo feel no sofo nso timu a wo feel bi enti se sofo ye koto aba na obekire se okay me oman na mitimu no amamu na ekono party ete so no na ntoto ye ne nhyehyeye no me hweye no ebeboa me meto ama no obia na oni problem me hweye no emwa me enimemu aye denti me nto ma no meto atia na mafoforo aba na mahweso betimi aboa me a ye ni mu ni problem na se asofo ne ba bontene beka se nyame sia mu de asem o hye nyame metete asofo ne bebre nkom hye wo mo hye ba NPP ene wo mo hye de ma NDC a mi hu ne se enye nkom hye eye koko obre na aso obi eti ene obi eti biedi abato na bento bi enim se me ka bia me trendy sofo bi ne sofo bi kura ntam onye fe ena wo hu se bia sofo emi ne ntam onye fe akwahye nkoma ma NPP me nkanta ne nkomhye if so wuti asofo ne bebre nkomhye na kamia ye se wo hye nkom no obo akutia wo ena wo mo no mo se so mo ye penifo na ye nhwe se ne nyame aka no ye nhwe me ne o maka no kwan de na be hu se free nyame eye akutia na sofo ne ebo enye nkomhye enti se sofo Bernard eba beka se ono se nka nyame anyi vision kran kire na anka wonto abamfa ma NPP a esi ma asem no so se asofo no enye nkomhye na omo hyeye ye wo Ghana ha ye hu asofo bi a wo ma ba bontin abekire yankofa obiti se kusi boatin wa ba bontin openly abekire se kodua eye ne ba wokọ na asọrọ wo ho enti wontimi nka njem se kodua ye NPP general secretary na NPP ni NDC kosi akan kusi boatin mehye nkomfament ensi na se ebi wo hono ma basa obi wo hono ma woni nipa ne wayonkofa nanso de nyame aka no obeka akire no enu no nya abato sofo ni obi wayonkofa ye wo Ghana ha
Ena nyame fa ne kransie NPP ni ya ofiri mu Kumasi e woni chema wontumi ko firi mu Kumasi me firi edin e bana me kaya John Kuma nyame fa ne kransie John Kuma be firi mu John Kuma firi mu no ye nya asofo pani bi wo Ghana ha ma ne be kire se wo hye John Kuma wonkom e hye ne yare wonkom kire bi ne be si nyina ewi a kire no John Kuma yire be ka se sa asofo no wo boa ensam na wo ka ne nyina oyo madamfo nti wonim ntanya nkom hye na chese to de bi asa de wo kan de se metewase ya na asofo ni bi ni ebinum wa yonkofa ni nti de ekoso bia no no ma twa mo ho de adanko be dada ya ade e de ba be hyenkom enti se sofo bi woni ye mampeni John Dramani Mahama wa yonkofa e na wo kusi akan e na wo pese odi mu nkunim Bible se ne difo kasa nyame nya adwuma ye enti atori bo wa nyame nya so be yi bibia kire ansa na wa ye ho adwuma wa wo sofo no uye nyame difo utime kasa se me pese mampeni John Dramani Mahama na eni nkunim me pese ye mampeni abedi akire Muhammad Bawumia na eni nkunim a wakasa nyame benya adwuma ye enti agina wo ni nyame ntam mu fa eye ene se ne nyame bete wase no bema wo de na bam eno ntre se nyame ne kan ye eye wo na wo kan wasam na wo ka kire nyame na de ko nyame anim ena se ne na no mo kan sunsumu nyuma ena sunsumu nyuma bi wo wo ye ne bam a nyame nkan hwe enti enka se mo fa nche nyame enti se Prophet El Bernard abeka ne se ya ama Ghana fo na ye ka se asofo no omo de matenka na hye nkom no omo ama yetie san omo ama ye ho san omo hu se ya nka ne bone so eye nokra na ne ka ye no enti fit 2028 abana ye beto ye besre pepa no asofo omo ba ya campaign omo nyi odumi ni campaign because ye po asori ye wo mu NDC fo MPP fo so fo ntimi nto aba mienu ma ne ye so fo bia vote ye baako enti ebra so Ghana fo so ye nti asofo na se se sofo ba bonte be ka se ye MPP ne no nje se gya na asori ko enki ye ba no so se asofo na omo di omo wurawura party mu sofo we ni wayi nanim me ye party member we sofo we ni wayi nanim me ye party member we enti ama Ghana ha de nka first no nanka nsem twerefo ni asofo ene security personnel sahodo no nka ye vote no eya na eye secret kakra sebe ya aban we ba o metu aban sa nkrofukuo we nti no saafo no nti e free be special voting eya sa bre no saafo ni bi na to aba na so se obere de ekọ na ase asofo ni nyina no dodo na me yehu party a wo mo join ni e ba ne sa e wo nyame adwuma mu nyame sumu a eboa na ohima meka ne se eboa emwa na yewe boa beboa ne boa na emwa na eboa in a way say emase sofo ne ka bibia ye mfa bibi nchekere no ye nyina ye nim se sofo we oye NPP ni sofo we oye NDC ni a se wo ka asem a ye nim bebi ofri ba nti ye bete na se but se sofo ne begina fifi se mimi ye neutral me nka hwe na NPP ya de na enye sofo na nka na se NDC ya de na enye na se sofo ne beka de a enye na wonye neutral because obi ye na anya wanka no obi ye na enye aka wano tum na se sofo ne ntimi nya ne sa na se asofo a hye nkom ede ma Bawumia no o de check your records obo se consistent o nkom hye nyina akọ ama NPP wo ma hye nkom ma de NDC no wo mo so ni NDC nebo ye mampeni John Dramani Mahama efre krejifo no eni omu hia ye ye hwe asofo ekopie mu ase na ye hwe asofo a hye nkom a Bawumia ba kokora nkwase bi ba kokora ye papa Reverend Wusu Bempa ono kwa ase na on hye nkom fa ma party bia ye se ye ono free mu a wo mu ekohia Mahama no ba kokora ni wo hye nkom edi ma NPP eti se asofo no enchichemu ni mu a adan na wo mu hye nkom edi ma NPP bi te se Pokusi Boaten mu ye papa ye wo Kumasi Pokusi apia William Braham wo mu ni asofo edifo ehu so wo mu hye nkom di ma NPP fo no ye hu bi wo Mahama enhye mu die na se na chese wonsam kaya ne ma me kira asofo na ankasa no wo mu wo ntawantawa bi wo mu ntem ebra ankasa se wo mu ne preach peace no enu nti se politics ne betete wo mu ntem de a omu nyi omanim ye members me say dia sofo ne beti wo mase ye behu ne say ye papa no sofo say Ghana for ye ti abato ase ye ti amanyo semwase wo ka bibi sen ka sentrofo kwa na ko mu nda o mu vote di nanso ene ye nya sentrofo agina TV so a kire bebi o mo wo kire say ha na me aban na chi obi ye NPP ni sade ni nkoyi a wo ka sebra so se sa ne be ye ne betimi akekire o man na mo man na ye ya ye nya ne sa
na je se woni asofo ni bi be ya adwene woni presenters ni bi be ya adwene woni journalists fo ni bi be ya adwene se na abato ni bedu a wo munyi wo manim se nipa asmesi nam ne na ekro na obi ehu ne se nipa we ene wota na chintin bibia ni a watumi akamu watumi akabi a kire na adwene yesa no kra ya kire asofo ne nsa omu ntimi nkire wo madwene se NPP beba no waka bibia ndesi beba ye kita ne mene but se sofo ni ye NPP ni meti he se ma wo ba eba ne ye memedia osaya mami enti me make sure say bana ma wo no obeye yie won say enti se sofo na beyi nanim se oye NPP ni na ye nim se sofo de eba no kra ye betimi asan wuti enti se sa na se amamu na sofo na beyi nanim e de ne credibility e beto so se me da NPP achi no oye bibi na nya obe make sure say obeka nanim obeka kire mampani oteso no amaneti enti no kwa da sofo ne ka mampani na enti a Ghana fo be di sofo nti na on say to de bi na se sofo bi yi wani me hwe papa reverend Usu Bempa wayi nanim first de ni nanim se nko ye MPP ni ba say so ye MPP so ye NDC wonde wo be hye ne nkom na ne nkom na o hye ye ne so ne abem wono agina aso dem ka se eniema nketinketi bi nti na ma ne bu fu MPP fo kra se MPP ya ade a woka NDC so ya ade a obeka ba se woka MPP asenti se ye beka se onni afani nti ene woka sa no so ka me se ye hwe ye papa de ya ode ye mfato ho ya wo de kan ka se o se enema nkitinkiti bi ene ma ne bufu NPP fo kire se oni NPP fo na na ekọ na kranda ena niema bi siye oye nyame nipa nyame nsa woni so nyame tumi woni so se nyame nipa ye se mpedefo ni hwe kura no wo me ba ya che nyame nipa bi ni hwe kura no wo tumi bi ebo na chidom enu nti emfa ho ne se ope wa asem emfa ho ne se oye na de ne ye ne ya no wo ka bibi tia wa ebe nyawo bible se ode tumi no ahye yensa enu nti se sofo bi pese wo ye obi bibi anya afa na okosere nyame ho ade ode tumi na mane deda enti ne sofo no beka se ense ne bese o ka se nye ye be yi enti ye papa Usu Bempa de no me ka se Ghana ha yabato no enye sofo bi na hye nkom de tami abato sofo bi betimi aye sunsun nyuma de aboa ene wiase aye wei ya hene mienu na edi so nyame tumi ne bronsam tumi untimi fo ni kan nya de wiase ma ne nye yeda aye so soro ta wachi na asase ta wachi ena yeye enu nti sa wo pre a wo nipa na wo pre no wo sunsun eden ne tumi bi e ba ke wo no na be mo nya de na wo pre no na kire se nyame ntimi fa so asofo bi so nkasa sa afia batwe we na efa na debi sa sofo maybe sofo pani pastor Mensa Waterboy kasen bi wo sese nyame eyi leader bi e de mo man a ene ka African countries se wo nyame asebisa because e ka me say leaders nyame di ma African countries no wo butiri mo odin omo Africa enti nyame so wo se ne tiri mo nya den wo ne maso enti wo nyi African leader bi a ne tiri mo ye den fa mo man no e ma ne nyi na kire se nkom sha hodo ni nyina no wonsam a wo kan de mfiri nyame nyame eye wo mo matenka eye trend bi obehwe ebekọ se ne Ghana fo ka se papa Usu Bempa hwe trend no Ghana ha battle ne yenimu se ebra Rollins eba betena aso no onya 8 years eno dane aba no Ghana fo tutia no eno dane ye ede mama mpeni John de kumpufo satam ne kura ne mu ye hu because e free soja ban mu ena ye dane aban na kontina Ghana fo nso gudjem ese bia papa ne kura wo mpene wo nja tumi ne mu ni ade oje mu bokọ edi makufo kufo ba so 2004 hwedwuma kufo yeye Ghana fo to ane so 2008 kufo adwuma be na Ghana ha wanye hwe health insurance ode ba ye hwe school feeding program ne ade hwe free maternal health ode enyema bebre na kufo yeye Ghana fo say 8 years na so into MPP fo nkofi o man to awo so ena Atamos bai went me and Chani de name ena ba mo wo frem mahama beto ane de no so owie 4 years Atamos de no ena no ankasa san kwa na Ghana for sign 4 years ka ho enu nte ma NDC as a party no benya 8 years omunya 8 years ni we Ghana for say eye 8 na so insuo he chetu mu a eyi hwa omonko 9 pp mra na nado bai de na nado anye hwefie se chesa wo bohu dewu hwene ba wo miana ma wo ye akakakra mi ato aba hwene ma epipefo e commission ye Ghana fo ehu wo mu hu ye enti hospitals ni ade nya Ghana fo ne be ye madwuma eye wo mu digitalization aba ye nya Ghana fo efra no ne ba Ghana ne be yesu eye wo mu omo se 8 years na so monko enti se so fo be hye nkom ma NDC a enye nkom hye na abam eye history na repeat ne ho
a cycle na Ghana for the to abano e be a bedroom baby a better say okay 8 years ni so it is a baby bana so born home body a yen to no so near for 4 and sanka 8 no home no dia saa time no new year enti no yen kan say wo mo hye nkom de ma NDC for no kwa meka ne say enye nkom hye ye Ghana abano se ne yekono no mo hye no mu huye e no mo de hye kaaye e na ato amom ye loto no mo di nenti ye ni sofo a watimi asenkom afa abato ho a efiri nyame director na ohima me de me se abato mu enkom hye nya adwuma e wo abato mu efisade na yetima mu ni no asetena mu na wo hwe campaign ya na politicians ene sabato ye adwuma de aka campaign hu ye se enkom hye ye adwuma enka campaign hu hia ene se nka sofo no hye enkom na wakoda na ne sofo no wa hye enkom abompa ya amawo na wa yesunsu munyuma na gufu mama na wakwa kodi nkunim esan say politicians na kasa kura nimu se enkom hye no nye no na de bo na di nkunim enu ti no mu konto akobọ ntoa e ka ne o ma ye de kire no na ye tie na sa to ya sum ne ye de ye hu na so ye ne ya to aba na de amom sunsun mu sem ne bebam wa ba ya sofo ne de bibi ta wachi o de bibi ba kill but se enkom hye no na nyame be ka se meyi Douglas meyi wo hema wote ha Ghana fo nkoto ne so aba de enkom hye no ano ye de medofo ensam a wo kan mu do comment ne ba na eba na so ye bre no ntino mesre se wodi wano nsem betu dwa na ye bese ahia ne aka ho asem e wo hema se me de me nsem etwa to tu dwa se de be de bia me ka me se ye papa no masofo munni ho a ye ni ho yes ye ni ho a papa munni ho na emum eba ade a eye timamufuo agina yesie na wo mu si akọ kire wo madwen de a eno no ye mamu fa nyame mbata ho wo de mo nka ne se ye panipa so mesi asem ye panipa obenti asem ti se wonyaaye na ono ne ba ya anka ye pe ye betu masesa akwan no so na se mo ba na mo be hye nkom de nyame din mbata ho a na ma ne kana ye bibibi na se mama nyame ya ye confusion nyame so nya utter of confusion enti e papa no masofo ye sremo abato nkom hye ne die papa Humanity 2028 ye ya fa ya dwene ye ya hwe ya setena mu ye fa nkoto yaba no mo mpaye ni wode mu ntasofo lichi ente sa so a omunyom nim enfom political colors nemra ye hu be bia wo mugina arofo no ma ha yetu maji so ha ne edi AC afen wani abo me so subscribe like na afen so share video no fama me na bo notification bell ne so se be ya video bi atoma obetumi enya bie Prophet Dr. Abednego number ne the screen as ne bo modern na friend no de fa so eye sunsumu nsam nyina no wo beboa no apa no yi edi ama dwa so hema na meje so ye be se